Kulumak lishabil esili kakwa Jesucristo hoits ibaom San Mateo. Kuanke achtsi ut achparise nakkerabia inkesjere. Atsalonel nakahta akut chiku hunak etalil. Abanli Jesús kischakme ut kishje. Juntinamit inka uschol ut achmushunel narsik hunak etalil. Aban mahun etalil tak'eq reeb kakili reetalili profet Jonas. Jonas kikuanchak la Jonas sa linim lakar oship kutan ut oship ojking. Jokanak kui taakwang likajolbek sa chol lit choch oship kutan ut oship ojking. Eblachni neve te kwakliek chak sa kutan kili rakpaatin rochbeneb litenamitain ut teishteneb tohbamak sa shbeneb. Shpanak eblachni neve ke ishtiot chol ke ishkashkaush nakkerabit lishpuktesiom la Jonas. Ut arin kwang linashkash ru la Jonas. Lishna litenamit likwang sa rokeblik takwakliek chak sa kutan kili rakpaatin rochbeneb litenamitain ut tishteneb tohbamak sa shbeneb. Shpanakaan kichalk chak toxas marili ruchichoj re rabinkilish ni mashkaus la Salomón. Utarin kwankli nashkash ru la Salomón. Ratin likakwa Shoko